accused gi charge chemro da yaro aduga tomba chawbu mayam gi adu gi da gi mayam do mana ai di bona faili madu dai dai yawjaru bune je mana so taw ngam ba adu erga di special court na makoi gi claim du matungina koi gi enforcement directorate na pai taraga di ko moi da hairaga moi gi se pithokro haidana tawbi ya okay like evolving law ne yam phajaba hai tar like immovable property su yai case su yare any tangible property lo ya gari nuni lo ya aduga adu lai ngam da du ne okay yes adu lai ngam da du ni okay adu da picture yam tena uhang ngam da hang jau ge ai khoi gi victim mayam sida moi gi aning ba pam ba thai paisa ji yar ga di ai gi mangri ba mayam je even ai mamang gi episode ta magi testimony piviram ba John je yam lai ra ba ni masa se class 6 khakta ni mana pass to ba even metric forward pass to jada ba icham je ba misa makhakni magi mayum je hojik bandan thamaga pi gi ba paisa ne da victor sigi paisa si amu hanna phangba gi oithok pa je leibra ai khoi magi sigi mesi address to ko matan adu ne gi sai karigumba sugumba si maruina samna habda Michael Ferreira je sigi si koi gi keno da sena bane kyune ki du sena ga in tawrim ni ko sai di award ka phangmo mi ni yam sathi ba ma Hong Kong le ga in tawrim ni makhoina karigumba foreign country da immovable property lepsan gro natraga any pot si moina lepsan gro ado di India gi law na adu chatlaga magi property gi lep ki bedu gi manaba ma India da phangaba ado tadi adu property to attest to we law is very clear and very well efficient ai tare ko aduga ngam disi kaino implementing agencies jina sigi law gi emotionally invest to ba aduga yam sathi je sidi it's not like rape rape is like individual to individual, it affects at large the society ko yet financial fraud di ai generation je ma to ine mang do ine exactly ai generation je ma do ine adu gi ne aina asai gi role of judiciary executive legislature sidai di moi role ahum pulap sangne ba okay not only yes thank you very much da victor relax ge da victor gi ming je palakan da ai ko gi sugum ba yamna helpless oiba manipur situation na tragana fraud kumba scam gumba adagi then human rights violation gi issue gumba je da victor je he thogle eba ko ado sigi si da zu ai khana khangde da victor involved to le me ama hojiki ngasai diras na liba wari dani khangde koi michael na liba wari dani khangde lo yauri ba da victor gi involvement me ama si da si expose to no bo na pa na tragan moi di import to bo oiro da victor gi oiba version haidare hojik lai riba handaki sigi fraud na tragi scam ama tholok pa je sigi related over da victor gi experience kitang share to bi ha asing bagi di sigi scam hai tare ko masi yam ten the laundering ne ba money laundering ne ba okay non money laundering wara ga di court tang ak ta thajab su ya de aduga masi the collective agi government gi branches hai tare legislature su adagi executive su judiciary su pulap collective oiba ma sangi masi sangi si kai no da masi international phenomenon ne ba masumai torkan loi success oi daga Singapore gumba lam da di zero tolerance ne money laundering se okay do India gumba hojik lai is the money laundering si masi kap tawno one of the PMLA na ek amalai 2002 ge prevention of money laundering act na sigi state da yaujaraga dum lai aduga muk hantaki Bharatiya nya Sanhitya na IPC gi koi gi replace to budo repeal to matung da tholakpa ek hai tare ko adu gi du da organized crime mana section 111 da yam clearly yaw ne ba haidi adu de fraud ki jaga koi nei nari be jaga se 111 gi close 1 gi sub close 4 da yaw ne adu gi yam phajana yam clearly adu da financial scam ponzi scheme adagi mass koi gi marketing fraud ka haitare ko zik lai je sigi mayam je loi yaw na do unfortunately madu July 1 da satna gi bo erga su madu gi do koi gi khangna da ba haitare the law is like evolving way ni na ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯪꯒꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤ ꯂꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤꯡ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯕꯦꯔꯥ ꯀꯥꯏꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯁꯤꯅ ꯂꯦꯌꯔꯤꯡ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯆꯤꯠꯇꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯈꯣꯝꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯁꯟꯕ ꯈꯣꯠꯁꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯔꯝꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯂꯤꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯁꯤꯗꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯦꯅ ꯑꯣꯜꯍꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯤꯁꯦꯞꯁꯟꯗꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯌरिꯡꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯗꯦꯟ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ PLI ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯕꯤꯕꯗ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯒꯤꯗꯗꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯇꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯣ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ MPIDꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯣ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯇꯔꯝ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯇꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯟ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯦꯟ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯖꯟꯕꯗꯨ ꯃꯤꯅ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯉꯩꯗꯨꯅ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯖꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯕꯠꯁꯦ ꯕꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯑꯟꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯦꯠ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦꯀꯣ ꯕꯠ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯗ it protects the rights and interests of depositors ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ at any cost ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁꯀꯤꯗꯤ ꯍꯪꯀꯅꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ 3% ꯐꯪꯅꯤ 2% ꯋꯥꯠꯑꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯟꯖꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯍꯣꯏꯖꯨꯒꯤꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯗꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 2 ꯐꯪꯅꯤ 3 ꯐꯪꯅꯤ ꯄꯔ ꯃꯟꯇ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩ ꯄꯅꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯑꯟꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯦꯠ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯦꯁ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯁꯤ ITꯗ ꯇꯥꯅꯤ ꯇꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯁ ꯐꯦꯛꯁ ꯗꯤꯐꯔꯁ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯋꯥꯟ ꯇꯨ ꯑꯅꯗꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯁꯦ it falls under IT ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯅꯦꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ 111 BNS ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ PMLꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯗꯥꯕꯤꯛꯇ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯐ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗꯤ ꯗꯥꯕꯤꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯥꯟꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯣꯃꯣꯇꯣ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ
like once sigi khoi miraj hogi studio dagi phongdok si tawrise si based on which like show victim testimony mayam se loi lobu ya adu sidagi loi lobu ya re dagi sidagi show moto cognizable offense ko ya ba habadi without the permission of the court and FIR can be registered start haibane ba kai moda so that accused mayam je chen kidana ba sida da victim achoba dilemma ma leyeba leyisi kain hoy kan nga sagi victims e victims is potential perpetrators among oiri ba yaba situation ma leyeba ide mana mi myam khomu duini na muka ado mana khomu ba mi sina di udoi se mana khom bane haidoi ne ba ko engun bisa se ma logim ne haidoi ne in the same way ma masa su mo victim mo doi ne ba sigi dilemma se kamaina adu ne ina ponjai scheme haijai je ponjai scheme si da ponjai du ma leijare da PML Prevention of Money Laundering Act dadi adu mami myam do protect to you have who is the main culprit have aiju engonda la kun biro kun dilate tara tawreng khalaje still I'm accountable for what hanga kaneba ai man tawre adu khu ai di pesa phangna bane ba aduna si jaga da yam kainoji significant oigadabdi financial literacy ju wat pai neba aduga PML da oigera any sumain to bisingi ai research ki matung ina ko masi khabar jing da hap je free da hap hai rim rule da okay sumain de ponjai scheme la a fraud ki sumain to dana paisa nu ja khomaga khoi gi invest tore pot chai yon bagi du gi da gi to bising je khabar da rule lai jai ba aduna that indicates like seriousness to and in the interest of public at large and the depositor at large ki question ne ana adai jaga ma yam do khoi manipur da khang da ba male adu da victor ai khoi gi yam common question am hai tare miyam gi common question am hai ra di hai ba law zo lei hai re manipur gi adagi india gi oina jo law je matik chana lei hai re mase tawda bu manipur da sigi thodok se the system adagi di tonga system adaga magi methodology si di chamana raga अखोगी मणिपुर मनुंग की ओइबे मपान की ओइबे असुमाइना मियाम दगी लुट तौबगी नत्रग स्कैम तौबगी पोचे मदि तोयना थोइएबको so why so basically kenoni अखोइना investigation तौदुइसे inquiry gi investigation mamang de inquiry am leiduina inquiry is the like yam expert haitare ko asima sima panda di aina sum thengna bada sumbagi financial fraud kumba sumbagi involvement se IRS na ga makok we koi revenue ki ko revenue service hai ta aduna moi na ga makok er kan moi di financial money trail ko we koi language de ko money trail is like a da gi b da gi b1 da b1 da gi ac da ko c da gi z da swai san han doi ne ba si gi trail ma am loina leira kan na koi gi confusion sala kani ba adai jaga du ne ba adubu law da di si dil to na tawre adubu execute together implement together authorities in Jina well trained with them. Like in the context of Manipur, like say crime deal to never financial fraud like she did fully emphasize people on the train to the beginning. Mako you train to the doing doing never. Aduna so I judge the Equina Kariani public trust some amount now in a public can only mang way put them lies. Sika you know have the pura koi nakan me amjul oi phelo isal pai mo sal ine including like all the three koi nga sai hajai do executive side chu legislature chu and judiciary chu ko okay Victor, thank you very much ai mathang ji ta so da lak tu ai wang yam pi dam lak cheke da Victor hoji sigi su sigi fight tong ne na thole iba Michael aduga Michael gi mapang sing aduga victim mayam sida thole ising se moi de kai advice to bini hoji Sing begini kenoni crime never zikko crime kudim si intention je yaw dong ne ada sai victim ji da intention yaw bra koi mai ba zik kenona ha gese no mai ken ha gese da intention je integral part of commission of crime oi doine da dugi crime to wi da ma ji Madugi fraud to moto kanda inception de hai tare ne he ho dagi mangonda mana es masimi ji khomaga ai masi tawrage na khanba oi taragadi
madu madi panisti pangmam tholakane saigi yam thin line am khakta mangonda money trails da supposing magi property si lepsalam me hair se je mathong rom khang property mayam yaw se ba adu ga di ma adu jaga adu da ma accuse ni se mam thoya ba adu ga atop sing si di intention yaudana paisa sumaina phangni khotni in tawbi jaga do madudi khoina court ki case trial ni la ka na tawdong ne aduna hojik ma ki khoina yeng ma ngamai adu how far ma ngon da convict tawba ya ba punish tawba ya ba pot hajidi it differs from one fact to another fact when sai chen thok pa yauri dana chen thok pa yaud da now Michael haji under compelling circumstances ta makhoi tawba ngamna ba na hingdaba yadamni na ko adumai tawbagi pot am khak yauri na aduna akoina diagnose tawdoi je angle si yam yam ba A ga B ga C ga samanani haiba je leitri hojik se aduna factual matrix se khar khena ba haitare ne aduna dai jaga du di akoina police na yam smart oina the investigating authority smart am oina tawkana magi role do fix tau tab du makha da ina sum yenguda subsidiary hai tare ko nang sima khomang di pesa phangni haimna prize am yauri ba du adai jaga du di count tau ya ro ya ba du masi kangbu jing si na ga pesa ja ina accumulate to ga ponjai scheme ji like kon la pai poto ha madu sar piu hai bani dana man adu gi rotation du ni dana adai jaga du ne ba tau doi se aduna yam kana kano koi live poti oiroi du ponjai scheme matang ji yamna Charles ponjai nungjai moi loi leina gramni na ko na koi manipur da no bo be wari ne aduna yamna smart oiba adagi well equipped aduga sum je direct evidence pak phangan de ba ko financial fraud ram je direct evidence phangde indirect evidence adagi magi koi gi data haitare ko adu mamayam gi footprint mayam dona collect tor akanda adu infer tor akana hojik ngamdoi ne ba na amarum da law amakasu aina sum Michael leave da ina wrongful confinement gi poram yauri ba moije aduna adugi angle du su koina tongan ba punish tobam thoe apart from ponjai ko victim gi ama mana to wrongful confinement gi pot khar yauri habdi pasaji exhaust tor ka na mangon da chatpangam ba adu wrongful confinement ha ka thonu ju thambudui wari te ba made incapacitated ohin bu chatpada ngamoi da ba move to ngamoi da pot am ha ba du ju wrongful confinement di tae ba aduga sigi angang jingji aina sum yengu da moi s factor singse financial discipline adu gi akoina sum hai sidi moi financial discipline ga na hai moi sigi jaga jam di sungkang khangoi moi da kai no da paisa yam pa magi kainong khak yes absolutely ada jaga du u ni ko khoi mi yeng se act criminal gi type to u ji yaro ha ba yes kana no sine ba hore do adu potugi hau sugum gi manaba case lei indas biba su lei bani indas biba isi lei gre adagi hujik aina sum thengna da Transview and Vanmala hotels ka lei ri ko adai QNet yaure adagi Health Sciences Private Limited sagi keno gi indas biba gi ge sai jaga adagi kari koi gi assets keno daga di immovable property atraga koi gi plate nung pini khotni real estate ki na koi Rose Valley ga na alo koi Kolkata gi ko adai sara gi scam nung gam lei myam do adai gi jaga do koi na investor depositor lei ba singsa masida yamna mun dai jaga do da khang ba ma taw da koi gi awareness program di yam chaw phangani khanjay ko ado koi syllabus da yawda ba lai hai tare ne si syllabus da yawda ba lai ne ba koi na tamu dai ne soi ri je ado soi gre do makha ta na tawdana ba adai jaga do ma aina yam kana tahoni aduga sahi je ina ga sum keno thi ba da koi gi paisa je phang ba hai tare ne ado property ga ji attach tor kan na confiscate tor kan lo yam phaje ba pml je yam phaja ba lo ne ba ko adai matam yam changi je kari gi no hai bi jaga ji da ne ba yam complicated aduna adu 2019 da yam phajabam hore hana tormisa asi jaga je mayamna munna tang kainoma
ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤ ꯐꯥꯔꯅꯦꯕ ꯕꯦꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ माजी फ्रोजन थम्मनीको देन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओरगना अटैच तौरनीको अदगी अतोप मैम लोई सिस्टेमेटिक वेल इक्विप कईनोनेब पीएमएल से लोई थम्मकांदा 2019 की ममांगददी केस लोरकांदा पनिशमेंट से स्वाई जगह से ओनली आफ्टर कन्विक्शन दा अदुदा विक्टिम मैम दो अदुदा पैसा पिथोना हायबा अदु 2019 ददी अदुदी केस चाही 10 चंग 35 चंग यावरे मरक मी सिबा यावरे को कमाई तौदेनो हायबदा अखोय 2019 दैदी एमेंड तौर लाएबा 2019 दे एमेंड तौबि दैदा while trial is proceeding claimant कोए claimant हाय तारे ngasai deposit तो accused di yade ko accused की चार्ज से छेंगरददी यारो अदुगा तोंब चाव मैम की मैम माना अदी बोनाफाइली मदुदैदा यावजरुबने जे माना शो तौगमबा अदुरगदी स्पेशल कोर्टना मखोगी क्लेम दुगी मतुंगिना खोगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ना पाई तारगदी को मोइदा हायरगा मोइगी से पिथोखरो हायदना तौबि यायबा ओके लाइक इवॉल्विंग लॉ ने याम फजबा हाय तार लाइक immovable property su yai case su yare any tangible property lo yai gari nuni lo yai aduga adu lei ngam da du ne okay yes adu lei ngam da du ni okay adu da picture yam tena uhang ngam da hang jau ge ai khoi gi victim mayam sida moi gi aning ba pam ba thai paisa ji yar ga di ai gi mangri ba mayam je even khoi mamang gi episode ta ma gi testimony pi viram ba john je yam lai ra ba ni masa ji class 6 khakta ni mana pass over je even metric forward pass to je da ba icham cham je ba मिसा मखनी मागी मयुम जे हजे हजे बंदान थमगा पीगिबा पैसा ने दाबित सिगी पैसा सि अमु हन्ना फंगबगी ओइथोपजे लेब्रा एखोइ मागी सिगी मिसी एड्रेस तोप मतन अदुने इ साइ करिगुंबा सुगुंबसी मरोइना समना हाबदा माइकल फेरेराइजे सिगिसी कोइगी केनोदा सेनाबने क्यूनेक किदु सेनै गाइन तौरिमनिको सहीदी अवार्ड का फंगबा मिनी याम साथीबा मा हांगकांग ले गाइन तौरिमनि मखोइना करिगुंबा फॉरेन कंट्री दा इमूवेबल प्रॉपर्टी लेप्सनग्रो नत्रगा एनी पोट से मोइना लेप्सनग्रो अदोदि इंडिया की लॉजना अदु चलगा मागी प्रॉपर्टी की लेपखिबदुगी मानबा मा इंडिया दा फंगबा अदो तादी अदु प्रॉपर्टी दे अटैच तौबि याय लॉ इज वेरी क्लियर एंड वेरी वेल एफिशिएंट हाइ तारेको अदुगा ngamdrisi kaino implementing agency jingina sigi law jigi emotionally invest tawdaba aduga yam sathi je sidi it's not like rape is like individual to individual, it affects at large the society ko yet financial fraud di ai generation je matuine mangduine exactly ai generation je mangduine adugine aina asagi role of judiciary executive legislature sidai di moi role ahum pulap sangne ba okay not only yes thank you very much